azogenda hamwe mu buterere numva wegeranye k'amayarara yose uzane ngo n'abana bo kwa Matayo azoteba azoza ibyo uri kurigira tuzobiraba ataza ni wowe wayubatse ntaza mu rugo iwe mbeko nagusabye nimero ziwe kazinyima sinahamenye ahubwo naze abona ubugome ofisi ati hamigi hazoza ego basi hari ukuntu ikintu kigumijemo usanga cyo yaguteraga ariko ugiye ukabihereza Imana natwe tukagufasha nk'inshuti ziwe komsa musazobonekera mu none ujya urabizirandira ahantu twari tugeze kandi borandri usibye ko ntari ino narumvise ko mwari mugeze kure aho byapfiriye n'umuntu atabazi kabo ujya n'ibintu bisiga sibyo yumvire nka wewe nk'umunsi office mariage igasiba ku munsi w'ubugeni wasubira kugira icyizere umuntu wese nyene zahereye hajya nyene ubu bigeze he ujyana kare twamanye kandi umwanya utari muto ariko aranambaza n'amakuru yase nimba wabonye umutima wiwe sinakubwiye ko namukoreye akantu birateye isoni mu bisanzwe dusare cyane nawe mugabo meze neza gute rega banza rumwe rumazi ibiri nyine reka nta neza gumiza hamwe uko kuboko cyangwa nta niki urumva sayo ko ubireka aho genda sibyo we nawe nakunduma wica amatwi wirabisha hirya kirya biburya birambaba ame umve ko niko waragize umve ame wa mukobwa we yakwangaza umutima ibyabaye byose ni kubwo bukombe bw'Imana umve Imana yanyeretse uriya muhungu ndamubona ibyarimwo ibyari bihuye n'ubukombe bwawe umve muri ndamubona Imana igiye gukora mariage irahinduye ibihe umuhungu wa baraje umve ndamubona ndaribona izina riranditse